салом ба ҳамаи шумо подписчикони сомонаи Фарахназ Лайв. пеш аз соли нав барои тамоми бонувон ман як хушхабар дорам. шумо метавонед ки дар хона нишаста дар ана ҳамин ширкати Фаберли кор кунеду аз 70 сомон то 7000 сомон маблағ ба даст биёред. ғайр аз ин шумо метавонед ки тӯҳфаҳои пай дар пайро соҳиб бигардед. пеш аз соли нав беҳтарин иқдом гирифтааст компания Фаберли ки аксияҳо ва ана ҳамин тӯҳфаҳои беҳтаринро барои нафароне ки кор мекунанд пешниҳод кардааст ва шумо метавонед ки дар хона нишаста тариқи онлайн регистратсия шаведу соҳиби пул ва соҳиби тӯҳфаҳо бигардед. ман рақамҳояшро ва сайти ана ҳамин ватсапашро дар зери экранҳои шумо мегузорам. дароед занг бизанед, ҳам соҳиби тӯҳфа бигардед ва ҳам даромади пулӣ бибинед. омадем ба арча. чӣ гуна аст? чӣ орзу дорӣ? Калон шам. калон шави? Молодец! Что принес песенки, поем, подарку заберем. Соли нам омад бобо, шадон ба хонаи ман. Ёяд, тумандимо, ба вақти мо. пешин хайр бо мо гуфту рафт, бо умеди рӯзи фардо гуфту рафт. салом арз мекунем ба ҳамаи шумо тамошобинон ва мухлисони сомонаи Фарахназ Лайв. ман имрӯз омадаям ба суроғи ана ҳамин бобои барфӣ ва барфак ки кулли мардуми тоҷикро ба омадомади соли нав муборакбод мегӯям. ва мегӯям ки имрӯз барфак ва бобои барфӣ бо чӣ дастовайз омадаанд баҳри ана ҳамин шарвамдони мо. хуб барфаки нозанини мо имрӯз чӣ овардаем? барои кӯдакон? бале. шоколод. хуб бобои барфӣ шумо чӣ гуфтаниҳо доред? аз чӣ оғоз кунем? ман гуфтанӣ дорам ки ами кӯдакҳо хушбахту сарбаланд бошанд дар соли нави меомадагӣ афарин. саломат бошанд. хуб якҷо меравем ба суроғи кӯдакон. хуб дӯстони азиз, моро тарк насозед, ҳамроҳи мо бошед. пас меравем суроғи кӯдакон. хуб дӯстони азиз, ҳамаи шумо шоҳиди он ҳастед ки дар ин ҷо хеле одамон зиёданд, кӯдакон хеле зиёданд ва имрӯз мебинем ки дар соли нав кадом кӯдакон бари шумо табрикоти худро гуфта бошанд. хуб интизор мешавем. ассалому алайкум. шери солнави медонӣ наберай бубош? кани гуфт. در گردی هرچند من شعر خواندم با رقص و بازی عقب نماندم و من چپق زد بابای برفی بگفت آفرین دختر شیرین. چی نام داری؟ مریم. مریم جان. سالی نوی. با چی؟ بابای برفی. آفرین نبرای بابای صدخانه محفظت کردم. انا آفرین. خوش آمدی. السلام نبرای باباش سالی نو ملودیاتو مبارک. ободу сарбаланду ҳамавақт хушвақт бошед. бобо ҷон, ин бинед кӯдакон чӣ гуна зиёданд. кадомро даъват кунем назар? биё хоҳарҷон, биё анаи хоҳарат биё. биё наберай бубош. пеш бобош бё салом кун. ассалом наберай бубош. наберай бош ягон шери солнамӣ медонӣ? кани гу. тихе нигоҳ кун бачаҷон. ҳоз безе наберай бубош бихрабуд кунад. بابای برفی عشقو گذشتی بابا баландтар хон бачаҷон. нафаҳмидим. баланд хон. айсар баланд хон. بابای برفی عشقو گذشتی بابا مدیدی بابا سلامت خودش айсари сархон баланд хон ҳечка нафаҳмид. баланд хоҳарҷон. бобои барфӣ буд. بابای برفی عشقو گذشتی بابا مدیدی
بابام سلامت خودش توفت آفرین نبره باباش این خیلی خفه گوه بره باباش ما توفه سال نبی نبره باباش رحمت نام چیه؟ آفرین نبره باباش داوید خوب بابا جان میرویم به سراغ کودک دیگر رفته نبره میرویم السلام نبره باباش یگون شعر سال نبی میدونی نبره باباش کنی گو دیست نگاه کن بچه جان دیخه نگاه کن Malinki yoluz ki xala nazimoy İzlesin yoluz güzelliğimi damoy Bu sipa veselив сталим хоровод Весело встретим Новый год خوب فرجونی آفرین نبره باباش پدر کسی نویشه از خالتای ما بتین ما نبره باباش ها بچه جان تماشا آمدی خیلی پدر مادره نخونه در خونه خطی کی اومدگی نبره Kati باباش anaki خطی امکی خیلی هستن خوب پدر کتا گرفتی بابا برفی رحمت نمیگی بابا برفی را Rahmat السلام باش آفرین نبره خب رحمت السلام نبره باباش نام چی نبره باباش Osman یوسمان جون چرا سال نبی میدونید یوسمان جون کنی یک تشکر Дедушка Мороз, что принес песенки, поем, подарку заберем. پدر که آفرین نبره باباش ما پدر کسی سال نبیت نبره باباش خوب برای بابا برفی انتظار داشتی که بابا برفی پیشت میبیه میدونستی بابای برفی پیشی همه میبیر بابا خوب سال نو در یک سال چند بار میبیه Яблок. آفرین خوش آمدی انا اکنون نبروی باباش رفتیم با سفری دیگر باز میرویم خوب باشه میرویم خیر بش کنه انا اکنون نبروی باباش نگاه کنید چقدر کودکی زیباست در نزدیک السلام نبروی باباش نام چی نبروی باباش Сари. کی Сари. سعید جان یگان شعر میدانی کنی گو Диори ар. Думан димо. Бабак димо. سری عزیز تو Сари азизи ту. آرام بود Баланди бо. چوکری ہے بچه ادر ایسر بالام بگو بالام دیوری آر بالام جمان دیمو ایس پیشتر بی چشتر بی بچه بالام تر دیوری آر Диори ар. Думан димо. بابک دیمو Бабак димо. Басаимо. بالام بود Балан бош. زیدوره زمان ها Зедан занам бош. خوب بابا جون بیا برای همین خوشروگیش توفشته مالش گپ نیست نبره باباش ما نبره باباش تو فای رحمت سال بود نبیت بچه رحمت بود بچه بگو خوب بابا جون توفه های من خیلی کم مانده است فکر میکنم که در خالتهش من تنها یک توفه دیگر است تنها یک دونه دیگر یک دانه دیگر تا یک دونه نبره دیگه مونم تصویر تموم من خیلی ذوق شدم زیرا اینقدر کودک است میخواستم زیاد توفه ها باشد لیکن متاسفانه بشاد نبره باباش باش سر سال نو ما هم هستیم نبره باباش خب همه یک داریم. نفر دیگر رو میابیم یک نفر توفه اش رو دیگر. میدیم بعدا با مخلصان خیر خوش میکنیم چی گفته میشانه خب شعر سلامی میدونی بچه جان السلام نبره باباش نبره باباش نما چی نه Аминҷон. امین جان یگان شعری سال نمی میدونی ها. کنی گو نبره باباش سالی نو آمد بابا شادان و خانه من با من خیزک و گمناز داد اکایی دومدار روز آفرین نام سعید چیه گفتی؟ امین جان امین جان در سال 2022 چی آرزو داری که عملی شود؟ در دل چی آرزو داری؟ اگر حاجی چی آرزوی بگی بابای برفی اجراش میکنه چی آرزوی بگو؟ ارزو داری نبره آخیران تو فهمون با وقتی تو بود نبره باباش خوب خوش آمدی سال نو مبارک معلش خیر خوب دوستان عزیز مخلصان گرامی بابای برفی بابا فک چون توفه هایمان تمام شد
و میخواستم که زیاد کودکان نزد بابای برفی آمدن و میخواهند که شعر بگویند و تبریکات خود را در سال نو بهر شما مخلصان عزیز گفته باشند و متاسفانه تحفه خود را تمام کرده. سال نو ملودیاتون مبارک. خیر عزیزان.